Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza, reka nizere ko muryohewe n'ibihe, ndetse bifurize kugira ibyiza byose bitangwa n'ikiganza cy'Uwiteka. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 3 Werurwe 2026. Amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu Karere ndetse no muri Afurika tubagena ari kuvugwa hakurya y'Inyanja Ngari niyo tuzindukanye. Ni munyemerere nangire ariko mu by'ukuri bijyanye nuko mudukurikira 5 kuri 5 buri munsi, ndatangira asa n'uwivuguruza bijyanye n'inkuru maze iminsi ntangaje yuko Amerika ishobora kuba mu by'ukuri yaragize gutya igahagarika gahunda yo gufatira u Rwanda ibihano. Bimaze iminsi bihwiswa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba amashyaka atandukanye aba Republike ndetse n'Abademokrate amaze iminsi akora icyitwa igenzura ngo harebwe niba koko u Rwanda rwafatirwa ibihano bijyanye no kuba ngo rwarakomeje kugenda rugenda biguru ntege mu gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ya Doha muri Qatar, kizwi nka n'amasezerano u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byasinye hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano yo guhana gahenge ndetse yewe n'ibijyanye n'ubufatanye mu by'ubucuruzi bwo mu y'agaciro, ariko kandi ibihugu byombi byagiye biguru ntege mu gushyira mu bikorwa ibyo byiyemeje. Repubulika Demokarasi ya Kongo nigeze igira gutya ngo igira imbaraga ishyira mu gusenya umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize we ku Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi, umutwe bakorana ndetse baha uburyamo bushyushye. Hanyuma ariko u Rwanda narwo ntirwigeze na gato rugira ubushake bwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka, ariko rwo rukavuga ko bijyanye nuko ingingo zikurikirana gusenya FDLR ibyo byibanze ingamba z'ubwirinzi zigakurwaho. Nyuma ifatwa ry'umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa M23, ni Uvira yafashwe na M23 mu mpera z'ukuboza umwaka ushize. M23 ikaba ishinjwa kuba ishyigikiwe n'u Rwanda cyangwa se u Rwanda rushinjwa kuba ruyitera inkunga cyangwa se ingabo mu bitugu, bivuga ko ari u Rwanda rwabikoze. Ibi nabyo rero Amerika ngo yarabirebye isanga gufatira u Rwanda ibihano ni kimwe mu byakorwa, kubera ko iyo Uvira n'ibindi bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo byafashwe nyuma y'isinywa ryari amasezerano. Amerika rero mu minsi ishize hamaze iminsi havuzwe telefone yaturutse i Kigali ngo yari yaburijemo ibyo bihano bya Amerika ku Rwanda, ariko ntabwo ariko bimeze aka kanya. Nzanye inkuru yihutirwa cyane ku bagenerali bakuru mu ngabo z'u Rwanda bafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mfite urutonde rwabo n'ibihano n'ubwoko bw'ibihano bafatiwe, turaje tubyinjiremo 5 kuri 5. Hanyuma ariko ndabwira ko imirwano mu bice bitandukanye irakomeje. Hari imyiteguro yo kwisubiza umujyi wa Uvira. M23 imaze iminsi irimo, ndaje turabigarukaho 5 ku kandi, ariko ndabanza mbabwire ko muri Kivu y'Amajyepfo ni byinshi biri kuvugwa mu misozi miremire y'Umurenge, mu Minembwe hose haravugwa amakuru muri teritwari ya Fizi. Turakomoza ku makuru aturuka Walikale, iminsi ibaye 3, uyu ni wa 4. AFC M23 na FARDC barwanira kwigarurira agace ka Kibati, turabikomozaho. Kivu y'Epfo FARDC yongeye gufata Mikenge itarwanye, ndabibabwira 5 ku kandi. Ndababwira ku ruzinduko rwa Perezida Kagame utegerejwe i Paris mu Bufaransa, ni nyuma y'uko mugenzi we Perezida Tshisekedi aherutseyo aho yaganirira na Perezida Macron ndetse banegura u Rwanda mu buryo budasanzwe. Hanyuma ndababwira ko ni byinshi biri gutangazwa. Eric Deni Prince uyungu ufite ingabo mu Burasirazuba bwa Kongo umaze iminsi avugwa ko yafatiwe mu bice bya Uvira. Uyu Prince nawe ari kugira icyo avuga ku ntambara ya Amerika na Irani bafatanyijemo na Israel, ariko kandi uyu Eric Deni Prince yaburiye Trump kuko kohereza ingabo zo ku butaka muri Irani kubera ibyago bikomeye zagira. Reka rero aya makuru yose tuyarebere hamwe, tuyave imuzi n'umuzingo. 5 kuri 5 nongeye kuba ikaze. Reka kandi mbibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe hano kuri News Lab TV, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nta kindi usabwa uretse kubiduharira. Kanda subscribe cyangwa sabone, ukurikizeho like, tubone ko ubikunda, utanga igitekerezo, dutima twinshi muri comment, hanyuma unasangiza abandi aya makuru. Ibi byose ariko bikore mu gihe nawe ubwawe wumva wanogewe. Hamaze iminsi havugwa telefone, ni inkuru yabaye nk'aho ari inkuru nziza ku ruhande rw'u Rwanda bijyanye n'uburyo yatangajwe n'igihe yatangarijwe. Mu by'ukuri ukabona ko ari inkuru igarura mu by'ukuri icyizere hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko mu minsi yashize n'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'ubwabyo byatangaje ko ngo byahagaritse gahunda yo gufatira u Rwanda ibihano nyuma y'ubuvugizi ngo bwakozwe na senateri witwa ngo ni Lindsey Graham. Uyu ni umusenateri w'umunyamerika.
noneho icyo gihe ikinyamakuru The Wall Street Journal cyari cyanditse ko mu mpera za Mutarama uyu mwaka Perezida Paul Kagame ngo yahamagaye Senateri Graham ngo amusaba ubufasha bwo guhagarika umugambi wa White House wo gufatira u Rwanda ibihano. No kuvuga ngo ibihano tujye kuba twinjiramo mu Rwanda rwari rufite amakuru ko rugomba kubifatirwa. Noneho kuva mu mpera z'umwaka ushize Amerika yarakunze n'undi kuvuga ko izahana u Rwanda irushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasigenye na Congo Kinshasa kuva mu kwezi ko kuboza umwaka ushize tariki enye murabyibuka twabigarutseho. Graham Lindsay we ngo yamenye ubwo bufasha cyangwa se ngo yemeye ubwo bufasha, nawe yarabizi ko Amerika ipanga gufatira u Rwanda ibihano, ngo yemera ubwo bufasha yarasabwaga na Perezida Kagame, asaba White House ndetse n'ibiro bya Vice President wa Amerika ari we uriya J.D. Vance ngo kudafata ibyo bihano kubera ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wizewe wa Amerika, bityo ko kurufatira ibihano byarushora kure y'ubufatanye na Washington. Ahangaha rero ndibaza ese Washington na Kigali ibikoranire igiye guhagarara bijyanye n'inkuru igezweho aka kanya? Reka tubanze turebere hamwe uko byari byagenze kugira ngo iyi nkuru yuko ngo telefone yavuye i Kigali yerekeza Washington yahagaritse ibyo bihano, ariko kandi uyu munsi siko bigenze. Uyu Graham kandi ngo yabwiye White House ko u Rwanda rwubahirije gahunda yo kohereza amabuye y'agaciro muri Amerika nyuma y'amasezerano ibihugu byombi byari byasinye. Ubwo rero ngo abayobozi benshi bazi ibyiriya dosiye bavuze ko White House yahise yisubira ku cyemezo cy'ibihano yateganyaga gufata, n'ubwo abayobozi batandukanye batumvaga kimwe ibyo guhagarika ibi bihano. None uyu Senateri Lindsey Graham numwe mu bagize ishyaka ry'Abarepublican, akaba akomoka muri Carolina y'Epfo ndetse akanaba n'umuntu wa hafi cyane ya Perezida Donald Trump. Aka kanya rero ribaza utese bigenze bite ni gucyo u Rwanda rufatiwe ibihano kandi ibyo rimaze iminsi bitangajwe ko byahagaritswe? Ni iki gihindutse? Ni rihe kosa u Rwanda rukoze maginga ya ritumye mu by'ukuri rufatirwa ibihano? Abagenerali bane bo mu ngabo z'u Rwanda RDF nibo bafatiwe ibihano nk'uko amakuru abishimangira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikinyamakuru bwiza cyabyanditse kiravuga kiti Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa mbere tariki 2 Werurwe 2026 zatangaje ko ngo zafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ndetse n'abasirikare bakuru 4. Ishami rya Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishinzwe kugenzura umutungo w'abafatirwa ibihano OFAC cyangwa se OFS ryatangaje abayobozi bakuru ba RDF bafatiwe ibihano. Reka rero abariho mpita nkubwira ahangaha, natunguye cyane nabonye mu bayobozi bakuru ba RDF bafatiwe ibihano uri ku isonga ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Generali Mubaraka Buganga, ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda. Hakaba n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, no kuvuga ngo Mubaraka Muganga ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda zose muri rusange, ariko hari n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, nawe yafatiwe ibihano. Sibo gusa, umuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ricky Karusisi ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'umutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas bose bafite ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndasubiramo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RDF General Mubaraka Muganga niwe uri ku isonga ry'abagenerali bo mu ngabo z'u Rwanda bafatiwe ibihano. Hanyuma Major General Vincent Nyakarundi akamuyobozi wa diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda nawe yafatiwe ibihano. Major General Ricky Karusisi nawe yafatiwe ibihano ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'umutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika rero ishinja RDF n'abayobozi bayo ngo gutera inkunga, guhugura ndetse no kurwana ifatanyije n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Umutwe wo isanzwe yarafatiye ibihano iwushinja guhonyora uburenganzira bwa muntu ndetse no guteza ikibazo gikomeye cy'impunzi no kuva mu byabo kw'abaturage b'abanyekongo bo mu burasirazuba bwa Kongo. Ivuga ko kandi RDF yashyigikiye M23 mu gufata ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo imijyi ikomeye ya Goma ndetse na Bukavu ndetse n'ahantu h'ingenzi hacukurwa amabuye y'agaciro.
Washington ivuga ko ibitero M23 yakoze bitari gushoboka hatabayeho ubufatanye cyangwa se ubufasha n'ubufatanyacyaha bwa RDF n'abayobozi bakuru bayo. Minisitiri w'imari wa Amerika yitwa Scott Bessent uyu yavuze nyuma ya biriya bihano yasabye u Rwanda guhita ruvana byako kanya ingabo yavuze ko rufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati Perezida Trump ni perezida w'umunyamahoro kandi Minisiteri y'imari izakoresha uburyo bwose ifite kugira ngo impande zashyize umukono ku masezerano ya Washington zubahiriza inshingano zazo. Ati turasaba ko ingabo z'u Rwanda mu by'ukuri intwaro n'ibikoresho byazo bihita bikurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku itariki ya Ukuboza nibwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano ya Washington mu muhango witabiriwe na Perezida Donald Trump. Amerika rero ikavuga ko ngo nyuma y'iminsi mike ari amasezerano asinywe, M23 na RDF ngo batangije ibitero byasize hafashwe umujyi wa Uvira wo muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero ivuga ko byaguyemo abasivile ndetse bihatira ibihumbi by'abaturage guhunga ingo zabo. Yungamo ati nubwo M23 yaje kuva muri uwo mujyi gukomeza kuba hafi y'umupaka w'u Burundi hamwe n'inkunga RDF ikomeje kuyitera, bivuga ko bishobora guteza intambara yaguye yo mu karere muri rusange. Amerika rero ahangaha isobanura ko ahangaha ubufasha RDF huriya mutwe burimo ubw'ibikoresho bihagarika ikoranabuhanga rya GPS, uburyo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere, za drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare nk'uko byagiye bivugwa n'impuguke za Loni kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri raporo zigiye zitandukanye. Ivuga kandi ko ibihumbi by'abasirikare ba RDF bari mu burasirazuba bwa Kongo aho bafasha M23 kugenzura ibice bitandukanye, ndetse yashinje ingabo z'u Rwanda guhugura abarwanyi buriya mutwe no kuwufasha gushaka abarwanyi bashya barimo n'impunzi. Washington ivuga ko AFC M23 ifashijwe na RDF yakoze ibikorwa birimo kwica abantu hadakurikijwe amategeko, guta muri yombi abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'iyicarubozo. U Rwanda inshuro nyinshi rwakunze guhakana ko rutera inkunga M23, ariko minsi yashize rwavuze ko rufitanye nayo imikoranire mu by'umutekano. Ibihano Amerika rero yafatiye bari abayobozi ba RDF birimo kuba imitungo yose bafite ku butaka bwayo cyangwa se igenzurwa n'abanyamerika igomba gufatirwa. Ubu kandi abanyamerika n'ibigo bikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babujijwe gukorana ubucuruzi cyangwa se ihererekanya mari iryo ari ryo ryose n'abafatiwe ibihano keretse babyemerewe na OFAC. Kuri ubu rero u Rwanda ntacyo ruratangaza kuri biriya bihano. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Nduhungirehe aherutse kubwira RFI ko ibihano iyo biza kuba byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rwakiriza yombi kubihabwa. Agira ati ibihano biramutse byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Kongo, ati nabishyire ejo. Hanyuma rero umukuru wa Dipolomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rwafatiwe ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23, ariko bikaba bitarigeze bibuza uyu mutwe kongera gufata intwaro. Ati kandi murabizi ko hagati ya 2012 na 2013 nanone habaye gufatira ibihano u Rwanda. Ese byigeze bikemura ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23? Oya, intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu Kwakira umwaka wa 2021. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko imvugo y'ibihano byafashwe nk'inkoni y'ubumaji nta kivuze. Yunzemo ati nta bihano na bimwe bibaho ku isi bizatubuza kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu bakongera guhura n'ibyo bahuye nabyo mwaka wa 1994 bikozwe na FDLR. Ni FDLR n'umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Reka tuze twerekeze mu bice bitandukanye birimo imirwano n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Reka ariko ubwo mbanze mpere ku ruzinduko Perezida Kagame ategerejwemo i Paris mu Bufaransa. Ategerejwe rero i Paris mu Bufaransa aho agomba kwitabira inama mpuzamahanga yiga ku ngufu za nucleaire. Iyi nama izaba iba ku nshuro ya kabiri, izabera i Paris ku ya 10 Werurwe uyu mwaka. Izahuza abakuru b'ibihugu n'abayobozi bakuru b'inzego zitandukanye. Usibye Perezida Kagame, mu bandi bazayitabira harimo Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa,
ndetse n'umuyobozi mukuru w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nucleaire witwa Rafael Grossi. Hanyuma uruhande rw'iriya nama biteganyijwe ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda azagirana ibiganiro na mugenzi w'Ubufaransa ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko iyo ngingo Macron yanaherutse kuyiganiraho na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo ubwo ku 25 Gashyantare yamwakiraga mu biro bye hariya i Paris. U Rwanda rero ruri mu bihugu mbarwa bya Afurika bimaze igihe bifite gahunda yo kubyaza umusaruro ingufu za nucleaire. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu za atomike mu Rwanda RAEB Dr Fidel Ndahayo aherutse gutangaza ko u Rwanda rukeneye arenga miliyari 5 z'amadolari, ni ngo arenga mu by'ukuri arenga miliyoni 5 z'amadolari, ni ngo hangaha biravuga ngo ni arenga miliyari miliyari 700 z'amafaranga y'u Rwanda mu kubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire rwitezweho kugira uruhare mu kongera amashanyarazi mu gihugu hose. Hanyuma rero ubwo reka tugaruke ku kibuga cy'imirwano mperi Walikale nkubite mbangura nkubwire ko aha Walikale iminsi irihiritse igeze kuri 3 impande zombi zesurana. Imirwano ikomeye yakomeje kuri wa mbere tariki 2 Werurwe ikibati muri groupement ya Ruberike muri territoire ya Walikale ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano rero bivuga ko iri guhuza M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo. Kuri uyu munsi rero wa gatatu wikurikiranya w'imirwano muri uyu mujyi w'ingenzi uherereye ku muhanda wa Mungazi Kashebere haba imirwano ikomeye. Ni nyuma y'imirwano yabaye ku cyumweru tariki ya 1 Werurwe bivuga ko impande zombi zagenzuraga aka gace. FARDC hamwe n'abatanyabikorwa babo ba Wazalendo bivuga ko bari muri centre ya Kibati no mu birindiro bibiri byahoze ari ibya M23 bivuga ko bataye. Ku rundi ruhande cyangwa se ku ruhande rwazo indwanyi za M23 ziracyagenzura ibirindiro bibiri ku muhanda ugana Kashebere, umuhora w'ingenzi cyane ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abarwanyi ndetse n'ibikoresho. Ubwo rero imirwano n'ubundi yasubukuwe muri iki gitondo cyo kuwa mbere nyuma yuko inyeshyamba zibonye ubufasha cyangwa se umusada ngo wavuye ikashebere nkuko amakuru atugeraho abivuga ngo urusaku rw'intwaro ziremere n'izoroheje ruracyumvikana muri kariya gace. Twibutsa ko imirwano yatangiye kwa gatandatu tariki 28 Gashyantare ubw'ingabo za leta zagabaga ibitero n'igitero cyo kwigarurira Kibati. Uyu mujyi rero ukaba ari ingenzi cyane muri territoire ya Walikale kubera aho uherereye mu mihanda ihuza imijyi myinshi. Ni mu gihe FARDC igerageza gukaza ibirindiro byayo rero muri kariya gace, indwanyi za M23 nazo ziragerageza kwihagararaho bigatuma imirwano yongera mu gukomera muri kariya gace k'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni muri territoire ya Walikale. Muri Kivu y'Amajyepfo naho FARDC yafashe uduce tw'ingenzi itarwanye nk'agace ka Mikenge. FARDC yakisubije ku itariki ya mbere ni ku cyumweru tariki ya 1 Werurwe. Izi ngabo rero za Kongo zongeye kwigarurira uyu mujyi wa Mikenge muri territoire ya muri n'umujyi wa ahangari muri territoire ya Mwenga, ariko umurenge wa Itombwe niwo wafashwe na FARDC. Ahangari rero ngo byabayeho nta mirwano nta sasu rivuze. Aka kanya Uvira ubwoba ni bwose, Uvira icyoba ni cyose. M23 birahwihizwa ko yaba yatangira urugendo rwo kwisubiza umujyi wa Uvira mu rwego rwo kubabaza coalition nabo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa, kubabaza mu buryo budasanzwe, umutima n'umubiri bakawubabaza bakabitoneka mu buryo bukomeye, kubera ko bamaze iminsi nabo bakozwemo biciwe Lieutenant Colonel Wilingoma umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare. Ubu ngubu ni colonel kuko yapfanye imbunda, yapfanye intwaro, agomba guhita rero azamurwa mu ntera mu mapeti kuko yapfuye nk'intwari. Hanyuma ariko nyuma y'urupfu rwa Wilingoma M23 yafashe uduce twinshi tw'ingenzi hariya muri territoire ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Utwo duce dutanu twafashwe mu by'ukuri byari byavuzwe ko M23 sino kudufata gusa ahubwo yiciyemo abagera hafi ku 150 bagize coalition, nubwo nayo yatakaje abatari bake, nubwo byavuzwe ko ngo ni 19 18 gutyo, ariko coalition yarabajwe bikomeye. M23 yafasha agace k'ingenzi cyane ko muri Masisi ka Kasenyi, ifata agace ka Luke
Katobotobo, Kanilo ndetse na Kazinga. Hanyuma byari byaje bikurikira ifatwa rya Kasenyi, ariko ntabwo uko ari ukwihorera M23 ishaka, uretse kuba yarishe n'umwe mu bayobozi bakomeye mu gisirikare cya Kongo, ahubwo noneho muri Kivu y'Amajyepfo ngo igiye kwandika amateka yisubize Uvira, nubwo bivuga neza ko ngo Amerika ariyo yirukanye M23 muri uriya mujyi, bishobora kuza gukurura uburakari bwa Amerika, ariko biravugwa ko M23 yatangiye kwicuma ngo yigarurire umujyi wa Uvira mu rwego rwo gusheshekesha coalition yatangiye kwigamba ko ifite intsinzi mu biganza, ndetse no kwerekana mu by'ukuri ku ruhando mpuzamahanga ku uyu mutwe atari kuvogerwa. Ni mu gihe Kongo imaze iminsi yakira imisada ya drone ndetse n'indege za Sukhoi zaturutse muri Angola ndetse n'ingabo, havuzwe amadrone ndetse n'izindi ntwaro zigezweho zakorewe muri Serbia zaguye hano cyangwa se zadeployinzwe hano ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye cya Bujumbura mu Burundi, n'ibindi bitandukanye biri gukorwa. Afurika y'Epfo yiteguye kohereza ingabo muri Burasirazuba bwa Kongo, havuzwe ko hiteguye koherezwa izindi ngabo zo mu Birigi, byavuzwe ko hari n'ibindi bikoresho bishobora kuva mu gihugu cy'Ubufaransa bizanywe ngo byifashishwe n'uburi na ziriya ngabo ziri Ikisangani mu ntara ya Chopo. Ikigezweho rero M23, amakuru aravuga ko mu by'ukuri abarwanyi ba M23 mu by'ukuri ngo ntago kuba barishe uwitwa Generali Machano Tabangeshe wahoze mu mutwe wa Raya Motombe kimbere kwinjira muri FARDC ejo bundi rwose, ngo ntabwo bisobanuye kwihorera, ngo barashaka kubabaza coalition bayiciye abasirikare ndetse banayifatanye uduce tw'ingenzi yigambaga kwisubiza. Iyi Uvira rero aka kanya iravugwamo umwuka w'ubwoba mu buryo budasanzwe. Uyu mwuka w'ubwoba rero uravugwa cyane mu baturage bahariye muri axe zitandukanye za Uvira, by'umwihariko rero murabizi ko nko muri axe za Kigongo ahitwa Katongo ndetse na Remera. Iyi Remera yo imaze iminsi numvikanamo imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC. Ni imirwano yanatumye abaturage benshi banahunga. Ubu muri izi axe rwose harabarurwa ejo nabonaga umuryango OCHA, ni umuryango ubwo hasotse raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA, ivuga ko rwose abantu barenga 50,000 bavuye mu byabo muri ziriya nce, ndetse ko abasigaye nabo bariho batariho. Ariko kandi M23 ahangaha ntago ikigamije ngo ari uguca igikuba, ahubwo no gutabara abaturage ngo ibarindire umutekano mu buryo budasanzwe. Hakavugwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri gukorerwa abaturage bikozwe na Wazalendo mu midugudu ya Kanga, Kigoma ndetse na Nyakabere n'ahitwa Mutarure. Ibi rero ngo M23 igiye kuba ibishyiraho umusozo, aho imirwano yaberaga mu bice bya Remera. Rero abaturage bagize ubwoba, ariko ubungubu bafite icyizere ko M23 ngo ziri hafi aho zishobora kuza kwa advancinga zikaba zababohora. Icyo nshaka ko tugarukaho rero hangaha Uvira nuko ngo hari gukorwa deployment. Izi deployment ngo nizi ngabo z'abakomando ngo ziri gukorwa, ngo bari guturuka mu bice bya Kamanyola ngo berekeza mu bice bya Sange. Ngizi deployment M23 iri gukora, abasirikare bari kuva mu bice bya Kamanyola berekeza mu bice bya Sange. Ubwo ntumbazaho banyuze ibice bya Mitimbiri niyo bari gukoresha uyu muhanda route nationale numero 5, niyo bari guca hano za Rubarika, Ruvungi, Bwegera, Tombe, hangaha za Ruberizi, za Mutarure, Nyakabere. Ubwo biravugwa neza ko Sange ngo hongeye koherezwa ingabo, ubwo rero zishaka kwerekeza Kabunambo, za Runingu, Kiriba. Birashoboka ko rwose Kawizi zahaterera zikerekeza Kara mu marembo ya Kavimvira. Aha Kavimvira rero ngira ngo naho dute tuvuga amakuru yutirwa cyane ari guturukayo. Muri ibi bice bya Kavimvira hasohotse amakuru akomeye cyane asa nkaho ashinja umutwe wa M23 gukora ibikorwa bigayitse cyane. Birasa nkaho ari amakuru akubiye muri raporo yakozwe. Twabonye amakuru yizewe rero. M23 niyo yatangiye ibyitirirwa, hari habonetse ngo imirambi 151, noneho leta ngo ni imirambo y'abaturage, hanyuma leta ya Kongo yegeka kuri AFC M23. Tariki 28 ubwo no musibejo nibwo guverinoma Kinshasa by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo yasohoye itangazo. Noneho muri iryo tangazo riravuga ko ngo mu mujyi wa Uvira mu duce twa Kavimvira ndetse na Kilomoni ngo habonetse ibyobo bibiri birimo imibiri y'abasivile 151 bishwe. Iryo tangazo nkuko bivugwa ryashyizweho umukono na Didier Kabini, minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma y'intara. Ryahise rero rishyira mu majwi umutwe wa M23
riwushinja ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu. Icyakora amakuru yizewe yatanzwe yakusanyijwe ku bantu bari aho byabereye, ku bayobozi b'inzego z'ibanze ndetse no kubakurikirana umutekano muri ako gace. Aya makuru agaragaza indi shusho itandukanye n'iryo tangazo rya guverinoma y'intara yatanze. Hanyuma nk'uko byatangajwe tariki 27 Gashyantare nibwo inzego z'ibanze zahaye amakuru ubuyobozi bw'intara ko hari ibyobo byagaragaye bivugwa ko imibiri 121 yashyinguye mu irimbi rya Kavimvira, mu gihe indi 30 yabonetse mu kibanza kiri mu gace ka Kilomoni. Guverinoma y'intara rero yemeje ko ubwo bwicanyi bwabaye imbere gato yuko ngo M23 iva muri ako gace tariki 18 Mutarama 2026, ishimangira ko ibikorwa byayo byari bifashijwe mu by'ukuri ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko ibyo byaha ngo bigize ibyaha by'intambara nk'uko biteganywa n'ingingo ya 8 y'amasezerano ya Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, ndetse ngo bishobora no kuba ibyaha byibasiye inyoko muntu nk'uko biteganywa n'ingingo ya 7 y'ayo masezerano. Icyakora amakuru aturuka ku baturage agaragaza ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imitwe ya Wazalendo ifatanyije n'umutwe wa FDLR ku bufatanye n'ingabo za Congo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi zari zimaze iminsi zikorera muri Kivu y'Amajyepfo mu bikorwa byiswe ibyo kurwanya M23. Amakuru akavuga ko mu minsi yabanjirije tariki 9 z'ukwa 12 umwaka ushize, ni mbere yuko M23 ifata umujyi wa Uvira, habaye ibikorwa by'ubujura byakorwaga na Wazalendo, FDLR na FARDC, bikaba byarahitanye abaturage benshi. Nyuma yaho AFC M23 imaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira tariki 18 Mutarama, Wazalendo, FDLR n'ingabo za Congo FARDC bakoze ibikorwa byo gushakisha ndetse no gukusanya abaturage bakekwagaho gukorana na M23 cyangwa se batavugaga rumwe nayo. Hari kandi abavugwaga ko bafashwe ari mu masaha y'ijoro bakajyanwa ahantu hatazwi, nyuma bakaza kuburirwa irengero, ibyavuzwe nk'ubushimusi bwabakorewe. Ubwo rero abatuye muri Kavimvira ndetse na Kilomoni batangaza ko mu gihe M23 yari imaze kuva muri kano gace kuva tariki 18 ariko ibikorwa by'ubwicanyi bwafashe indi ntera, aho imitwe ya Wazalendo ifatanyije na FDLR n'ingabo za Congo FARDC yakoraga ibikorwa byo gusukura uduce bakegekamo ko mu by'ukuri cyangwa se bakekagamo ko hari abashyigikiye M23. Hari kandi amakuru avuga ko bamwe mu bagize ingabo z'u Burundi bagaragara mu bikorwa byo gucunga umutekano mu bice byaberagamo ayo marorerwa. Si ubwa mbere muri Burasirazuba bwa Kongo mu by'ukuri hagaragazwa imikoranire hagati ya FARDC n'imitwe yitwaje intwari irimo Wazalendo na FDLR, kuko nk'uyu mutwe wa FDLR umaze imyaka irenga 30 ukorera muri iki gihugu, ukaba waragiye ushinjwa uruhare mu bwicanyi bwibasira abasivile by'umwihariko abanyamurenge n'abandi baturage bo mu moko agiye atandukanye. Hanyuma rero tuve kuri ibi ngibi turebere hamwe muri izi axe zasange ahangaha hashobora kuza guturika ikintu. Izi axe zasange hashobora kuza guturika ikintu. Iyi sange sinzi niba mubyibuka, niho hantu abarundi benshi biciwe n'ababa majoro bose niho biciwe. Iyi sange ni hamwe mu hantu hafashije M23 kwegera umujyi wa Uvira mu buryo budasanzwe. Sange ubundi yafashwe niba nibuka neza byari tariki 8 Ukuboza umwaka ushize, nibwo M23 yambuye coalition uyu mujyi wa Sange. Nta nubwo yawufashe wonyine, yafashe iyi centre ya Sange ifata n'agasantere kitwa ngo ni Nyakabere, nabyo nako byadikanyije. Noneho mbere yo gufata Nyakabere mubyibuke ko M23 yari yabanje gufata Bwegera na Ruberizi, yabanje gufata Ruvungi, Rurambo na Katogota iturutse muri centre ya Kamanyola. Aha hagiye hakubitirwa inshuro abageze coalition baturutse muri centre ya Kamanyola bakubita barinda bagera muri izi axe za Sange. Aha ngaha rero ni kugira ngo ugereyo ni umuhanda n'umwe, ni route nationale 50, niwo rero ugufasha kugera muri uyu mujyi wa Uvira. Coalition rero yakubiswe umugenda irakubitwa kugira ngo M23 ifate Uvira rero iri Sange. Aka kanya birayisaba kuva Sange igafata ibindi bice by'ingenzi birimo centre ya Runingo, igafata na Kiriba kuko nizo ziri muri iyi territoire. Ni urugendo rw'ibirometero nka 30 uvuye aha ngaha Sange kugira ngo werekeze Uvira. Ubwo birumvikana ko M23 ifite akazi gakomeye. Ariko kandi muri iyi minsi hamaze iminsi havugwa
ko uyu mujyi wa Uvira urimo igisirikare cya Congo FARDC, FDLR, FDNB, Wazalendo, urimo abacanshuro, ariko haje n'abasirikare ba Angola. Bikavuga ko hari n'abapolisi ba mu gisirikare cya Congo bamaze kwinjira mu bugenzuzi bw'uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kivugwa nuko hangaha Uvira hari ingabo za MONUSCO zigomba kwerekezayo kurinda umutekano wa hariya, zigakora nk'abamediateri. Ariko ni nkuko byasabwa n'ubundi mu itangazo Colonel Nanga yerekize hanze mu mpera z'umwaka ushize, ubwo bifuzaga ko M23 nirekura umujyi wa Uvira uza kurindirwa umutekano n'ingabo zidafite aho zibogamiye, ariko bikaza kuvugwa neza ko ingabo za MONUSCO arizo bishoboka ko zakorekezayo. Nazo zabaye zigize ubwoba, bituma habanza koherezwa mu by'ukuri intumwa zikurikirana uko umutekano wifashe. Biravugwa neza ko hazabanza no gukorwa ubutasi bwifashishijwe indege kugira ngo harebwe ese ingabo zo hasi kutaka zizaba zigiye ahantu zidashobora gutakaza ubuzima mu buryo bworoshye. FARDC coalition muri rusange bakavuga bati ntibizoroha kurekura uyu mujyi ngo tugende, cyangwa se ntibizoroha kuva muri uyu mujyi ngo tugende. Impungenge zikomeje kuba zose kuzagenzura uyu mujyi. M23 rero irashaka gufatirana MONUSCO itaragira gute, itarayerekezayo, ubundi ikaba ariyo higarurira mu rwego rwo kwaza ingabo za Kongo. Ni biri guhwihwiswa, ni biri gutangazwa, ariko bidafitiwe gihamya. Tuzakomeza kugenda tubibakurikiranira 5 kuri 5. Hanyuma ariko ikindi navuga muri aka kanya, ikindi nagarukaho muri aka kanya, ni amakuru mabi cyane ari kuvugwa ku ruhande rwa coalition. Perezida Joao Lourenço, iyi nkuru niba yayakiriye ndakeka ko ari incamugongo, ntibukeye kabiri. Ejo ni tariki 18 nibwo impande zihanganye muri Burasirazuba bwa Kongo zasabwaga agahenge kari kamaze iminsi gasabwe na Perezida Lourenço, ariko kuri iyo tariki nibwo Lourenço yagize atya akora ikosa rikomeye, yohereza ingabo zo kurwana ku ruhande rwa coalition, ku ruhande rwa FARDC bahangana n'umutwe wa M23. Nta minsi ishize tubabwiye ko Angola yamaze kohereza ingabo na Sukoyi muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Byari ni confirmed nyine nibyo, ni ikinyamakuru The Great Lakes Observer cyari cyabivuzeho. Kivuga ko tariki 18 Gashyantare aribwo hasabwaga kari agahenge, ngo nibwo rero Angola yoheje abasirikare bagera ku 100 ku kibuga cy'indege cya Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Byari nyuma y'amasaha make, kimwe cya kabiri cyabo bari bakomereje mu mujyi wa Baraka no mu bindi bice bigize territoire ya Fizi kugira ngo bafashe ingabo za Congo FARDC. Bikavuga ko Angola yanohereje muri Congo Kinshasa indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukoyi 30 na Sukoyi 25 zoherejwe ku kibuga cy'indege cya Kalemi, ngo ari kugira ngo zijye gufasha mu bitero bigabwa kuri M23 ndetse natwirwaneho mu bice by'imisozi miremire ya Fizi. Ideology rero ya Kinshasa, Angola nayo yayinjiranye ku mirongo y'urugamba nk'uko amakuru abivuga. Abasirikare ba Angola benshi batangiye kugenda bintayisinga cyangwa se binjira mu ntambara mu buryo bweruye. Biravugwa neza ko abenshi mu basirikare ba Angola bamaze no kwicirwa ku mirongo y'urugamba mu buryo udasubirwaho. Uwitwa ngo ni Rutimirwa Geoffrey, n'umwe mu bakurikiranira hafi byo mu Burasirazuba bwa Congo, ku rubuga rwe rwa X yavuze ati ibintu bikomeje gufata indi ntera mu Burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Aravuga ati umusirikare mukuru mu ngabo za leta ya Angola ufite rank ya koloneli yagiye kurimbura abanyamulenge mu Minembwe. Amadubu amubona kare. Amadubu ni agatazirano Jeunesse Matama yasize yise twirwaneho. Yavuze ati uti byagenze bite? Yagezeyo yakirizwa urufaya rw'amasasu ahasiga ubuzima. Ingabo za Jeunesse Matama, intare za Sarambwe zikomeje gukora akazi katoroshye mu rwego rwo kurinda abasivile b'abakongomani. Ingabo za Angola zikomeje gushirira Congo ngo ni ikiraka ziriho cyo kuzakomereza i Kigali. Uru Rwanda mureba rwasabye ibitambo byinshi kugira ngo rube rumeze uko rufite. Uzaza gufatanya na FDLR ngo agiye kuzifasha gutaha, uboshye hari uwababujije gutaha mu rwabo azahakura isomo. Perezida wa Angola Joao Lourenço João Manuel Goncalves Lourenço arasumbirijwe. Uyu rero no bivugiye kuri X yahoze ari Twitter. Uyu musirikare ufite ipeti rya koloneli mu ngabo za Angola wiciwe hano mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe, ntabwo hatangajwe izina rye, gusa afite ipeti rya koloneli. Ntabwo hatangajwe abo bicanywe, gusa ngo barahari nabo. Aya ni amakuru abakiri mu bwihisho
tuba tutarahishura neza. Turaha rero kugira ngo tuhababere 5 kuri 5 tuze kubabwira byinshi ku makuru aza kuba ahishurwa. Ni mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo tugiye gukomereza mu makuru avuga mu Mikenke, ariko reka mbanze mubwire ibiri kuvugirwa ku kibuga cy'indege cya Bangboka hariya Ikisangani mu ntara ya Chopo. Murabizi ko mu ijoro rya tariki 31 rishyiri ya mbere Gashyantare havuzwe ibitero bya M23 ndetse ngo n'ingabo z'u Rwanda. Kuri ubu rero nanone ubutegetsi bw'Kinshasa bw'intara ya Chopo mu burasirazuba bwa Kongo bwatangaje ko ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru w'intara Kisangani ku munsi ku cyumweru kibasuwe n'ibitero by'indege za drone z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bangboka cya Kisangani rero cyaherukaga guterwa na drone ku itariki ya mbere Gashyantare 2026. Icyo gihe umutwe wa M23 wigambye ko ari wo wari inyuma y'icyo gitero, ndetse bavuze ko washoboye gusenya ikigo cyifashishwaga n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo Kinshasa mu kugaba ibitero byo mu kirere. Ibyatumye nabi Bujumbura bashyubwa kuko Bujumbura naho ni hamwe mu hantu coalition iteri turutse ikoresheje indege. Kinshasa yo icyo gihe yavuze ko yashoboye guhanura drone 8 zitashoboraga kugira icyo zangiza. Umuvugizi w'intara ya Chopo Claudine Elondia mu itangazo soho yavuze ko enye muri zo drone zari zateye zirasirwa mu kirere cya Bangboka hagati ya saa 9:48 ndetse na saa 1:48 z'umugoroba. Elondia avuga ko ngo iya nyuma yo yarashwe mu gihe indege ya gisivile ya company CAA yariho igwa ku kibuga cy'indege saa 1:45. Ni itangazo rya Elondia ryavugaga ko izo drone zoherejwe n'umutwe wa M23 ufashijwe n'u Rwanda, gusa impande zombi ntacyo zasubije kuri ibyo zashinjwaga. Colonel Nanga kuri M23 yari yavuze ko indege z'ingabo za leta zikoreshwa cyane mu gutera aho bagenzura, ngo ubu zizajya zirasirwa aho zitera ziturutse. Ibyasobanuraga ko Kisangani igomba kugira swaho mu bihe bitandukanye, ndetse na nuriya na kira kibuga cy'indege cya Bujumbura kikajya kiraswaho mu bihe bigiye bitandukanye, bitewe nuko ibitero bya drone by'indege z'intambara bigabwa mu baturage ariho biza biturutse. Aka kanya rero indi nkuru yaje kudusesekaraho isa naho ari inkuru mu by'ukuri ikomeye cyane, nuko ku munsi w'ejo hongeye kugabwa ibitero bya drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH-4. Rero bikavugwa neza ko ngo mu by'ukuri M23 yongere kugaba ibitero hariya ku kibuga cy'indege cya Kisangani ku munsi wo ku cyumweru. Ni indege z'ubwiyahuzi zizwi nka kamikaze. Ntabwo M23 iragira icyo ibivugaho. Na maginga ya ibikubiye mu itangazo guverinoma Kinshasa yashyize hanze cyangwa se yatangaje, ntacyo M23 irabisubizaho. Turakomeza rero gukurikirana uko ibintu byifashe cyangwa se icyo M23 iza kubivugaho, tuze kukibabwira 5 kuri 5. Tunyarukire muri teritwari ya Mwenga ndetse no mu bice bya Mikenke, turebera hamwe uko situation imeze. Ahangaha rero muri Sud Kivu hakomeje kubisobanura ry'imirwano n'ihangana rikomeye hagati y'ingabo zirwanira uburenganzira bw'abaturage zirimo MRDP twirwaneho na M23 ndetse n'imitwe twaje intwari imaze imyaka myinshi ihungabanya umutekano w'abaturage ariyo Wazalendo na FDLR bifatanyije n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'ingabo z'u Burundi n'iza Angola mu rwego kongera kwisubiza agace ka Mikenke gaherereye muri teritwari ya Mwenga. Iyi ni inkuru ifite uburemere bukomeye mu rwego rwa gisirikare no mu rwego rwa politike. Umujyi muto wa Mikenke ubarizwa muri teritwari ya Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Aka gace rero kamaze igihe kirekire karangwa n'imirwano ikaze. Mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize wa 2025 kafashwe na twirwaneho nyuma yo kwirukanamo ingabo z'u Burundi, iza Kongo FARDC, Wazalendo na FDLR. Hanyuma amakuru yatanzwe n'uruhande rwa leta rero agaragaza ko Mikenke yongeye kwiyusubizwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanya ibikorwa bazo barimo ingabo z'u Burundi, iza Angola, Wazalendo ndetse na FDLR ku manywa yo ku itariki ya mbere Werurwe uyu mwaka, ni ku munsi w'ejo. Hari kandi n'amakuru yemeza ko MRDP twirwaneho igikomeje kugenzura igice kinini cya Mikenke, nubwo kugeza ubu nta tangazo ryemewe n'impande zombi rirabihamya ku mugaragaro. Kwisubiza Mikenke bifatwa nk'intambwe ya gisirikare ifite akamaro kanini mu kugenzura inzira z'ingenzi zihuza uduce twa Mwenga n'utundi turere twa Kivu y'Amajyepfo. Ni
ni agace gafite akamaro mu bijyanye n'imigendekere y'ingabo ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ry'ingamba za gisirikare muri ako karere. Gufatwa kwa Mikenge kandi bishobora guhindura ishusho y'umutekano muri Mwenga no mu bice byegereye. Ku rundi ruhande twirwaneho ivuga ko ari umutwe w'ubwirinzi bw'abaturage ikomeje ibikorwa byo kurinda ndetse no gushimangira imyanya ituwe. Ibi bikorwa bikaba bigamije gukumira igitero icyo ari cyo cyose cyagabwa ku baturage aho batuye imisozi y'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero icyakora nubwo hari amakuru avuga ko ingabo za leta ya Kongo zafashe Mikenge, abasesenguzi mu bya politiki n'umutekano baragaragaza ko amateka y'aka karere yerekana ko kwisubiza agace kamwe bidahagije, kuko mu by'ukuri igihe icyo ari cyo cyose M23 Rwanda ishobora kongera kuhigarurira nk'uko byagiye bigaragara mu bihe byashize. Nubwo kwisubiza Mikenge ari intambwe ifatika mu rwego rwa gisirikare, ikibazo nyamukuru gikomeje kwibazwa no kumenya niba izo mbaraga za gisirikare zizaherekezwa n'ingamba za politiki zishobora kugabanya impamvu zishingiye ku makimbirane. Abasesenguzi bemeza ko amahoro arambye muri Burasirazuba bwa Kongo asaba rero kuvugurura inzego z'umutekano ndetse no kuzongera ubushobozi nk'uko bivugwa, gushyira imbere ibiganiro byimbitse byunga impande zose, kurinda abaturage no kubafasha gusubira mu byabo mu mutekano usesuye, gucunga neza umutungo kamere mu buryo buboneye kandi burambye. Ni mu gihe ibikorwa bya gisirikare bikomeje mu by'ukuri ijisho ry'akarere n'umuryango mpuzamahanga rihanzwe ku buryo ubuyobozi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa babwo bazakoresha iyi nsinzi ya gisirikare mu kubaka inzira irambye y'amahoro n'ituze. Ibihe biri imbere rero nibyo bizagaragaza niba kwisubiza Mikenge bizaba intangiriro y'impinduka ifatika cyangwa niba biziyongera ku ruhererekane rw'insinzi z'igihe gito mu ntambara imaze imyaka 10 mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero iby'inkuru nayo reka tubisoreza ahangaha. Mubwire ko FARDC n'abafatanyabikorwa babo bari gushinjwa kugaba ibitero mu mihana ituwe n'abanyamulenge. Amakuru aturuka i Murenge ndetse ni muri teritwari ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo avuga ko ngo habaye imirwano ikomeye nyuma y'ibitero byagabwe mu mihana y'abanyamulenge. Abaturage bakavuga ko rero ibi bitero byagabwe n'ingabo za leta ya Kongo zizwi nka FARDC zifatanyije n'imitwe y'ingabo bivugwa ko zishyigikiye. Hanyuma aho ibitero byabereye ni igihe byagabiwe cyangwa se aho ibitero byabereye ndetse n'igihe byagabiwe nk'uko amakuru yemezwa n'abaturage bo muri ako gace bivuga. Ibitero byagabwe mu masaha y'igitondo cya kare muri wo kuri iki cyumweru tariki ya mbere, byibanze mu duce twa Gakenge, Mukoko ndetse na Nyaruhinga duherereye mu Burasirazuba bwa Centre ya Minembwe. Abaturage rero barashimangira ko ibitero byagabwe n'ingabo za Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe irimo Wazalendo, abarwanyi ba FDLR n'abacancuro, imbonerakure z'u Burundi ndetse n'ingabo z'u Burundi n'izangola. Ibirego ntibyigeze bihabwa igisubizo ku mugaragaro n'impande zivugwaho kugira uruhare muri iyo mirwano.